Hi deng ke friendchong sengtini Kwtal job notification na lainai friendchong obo ke sini current department to sini electric department sini Tripurani ke friendchong omong kangke je sini manager grade A tai grade B ni bagai o job ke seng o jaga na lainai grade A wong kangke norok degree engineering ar pore group B wong kangke diploma kangke norok o jaga apply khlaiman nai Ngisino electrical, mechanical, tai civil o tinta course friendchong ngai norok nadi norok video file snachong di sino bawu diploma ni bawu degree ni ang norong joto details video file sa funugana ngai faidi friendchong omong sini manager grade A electrical o jagao no post gebang total 24 ST rong bagi 7টা SC rong bagi 2টা UR undeserved o jagao 15টা friendchong Nge boys ngake to jotono 18 ni simi 40 ST SC PWD candidate dok ngake pa 45 jora thai noro ojago reman nai jotono nge friendchong sini oro mukhe mechanical ni ngake oro ST ni bagi ekta SC ni bagi ekta undeserved duita ojago mukhe mechanical nge civil ni ngake ST 3টা SC ekta UR 4টা friendchong mukhe civil engineering obo ngka noro qualification ngake civil, electrical, mechanical o tinta jagao norok degree complete nangnai degree complete ngani nangnai friendchong nge norok ni PRTC to jese ko pono nangnai PRTC nge friendchong norok o jagao o je grade A manager grade A ni bagai nge norok written exam ombo total 100 mark niwo norok 85 written exam marnai computer based ar pore 15 mark ni nge norok personal interview marnai o jagao nge norok o jagao 85 written mark ni bisingo norok gese ko minimum 34 mark na nangnai cut off mark inke norok o jago puila 1 year training base job ma khainai ar pore training complete na pore 2 year norok ni probation time nai ngake 2 year probation time mane pore norok permanent ba regular khanai ngake norok puila 1 year norok 32300 khlainai norok basic mannai inke amke nadi Omke sini manager grade B ni bagai obong kangke sini jara diploma khajarok oro total electrical ni bagai oro 58 tong total ST ni bagai 26টা মোটামুটি diploma nor PTA ro diploma khajak ngengo nadia o jaga ST ni bagai simna 26 আর for AC ni bagai oro 6 only আর for undeserved o jaga 26 total friendchong mobbo S limit to jotono same ang narong salia salary hingga omotek sa kom grade B ni hingga salary to motamoti kaham no ngi sini mechanical orbo S3 bagai ekta no sudo mechanical hingga diploma rong bagai আর পরে civil hingga S3 bagai ekta S3 bagai ekta undeserved 3টা friendchong omongke sini diploma complete hingga no norok electrical civil tai mechanical nor jodi diploma khaijak kangke norok o jagao apply khlaimanai grade B ni bagai inke norok ITI ro baksa diploma khaijak kangke o jagao apply khlaimanai electrical diploma civil mechanical oma hero jodi ITI ro institute bibinno institute ro khaijak kangke norok o jagao apply khlaimanai inke friends ong nadi orte kaisa jara degree khajerok borok to o jagao reimanai no kintu norok direct degree simi khajak diploma khayawai direct degree simi khajak hangke norok o jagao o post ni bagai rimiya norok puila ni je degree post ni simi norok rimanai o je diploma ni jagao norok o jagao bornai hangke norok o jagao bornai hangke jori norok duita nornai hangke norok o jagao diploma khayawai direct degree khaimani simi hangke norok riman glak diploma khaibi degree khaimani hangke norok o jagao rimanai a jagao rimanai juru direct degree simi khare rok norok a jaga simi rimanai puila ni grade A o simi rimanai nge diploma khajak degree khajak hangke nor grade A bori mane grade B bo riman nai nge PRTC to nangnai friendchong nge mobo 100 to 85 ni written ar pore 15 mark ni norok personal interview marnai nge orbot 34 no cut off mark nai nge norok 1 year puila training base khlainai norok job ma khainai nge ar pore complete mane pore norok nor training base ong norok 23600 basic claim mannai ar pore obon pore tai 2 year norok probation mannai ar pore norok complete ngangke se norok permanent ba regular ng thanai nge recruitment process to written test by interview ang norok saka direct bokka electric department borok recruitment khainai nge oro norok undeserved jara candidate ong norok 100 payment ma khainai application fee
Arpore ST SC tai women candidate dong hangke 50 rupees ma khainai omong khanorok je kuno national bank norok mane Tripura cooperative bank Tripura ni Gramin bank rok nglag norok je kuno national bank hote demand draft tandi demand draft tam phunor favor of tom khainai Tripura State Electricity Corporation Limited nani norok payable at Agartala nani norok payment khaidi o jago draft tandi inge friends ong norok omong kha offline joma marnai norok ni passport size photo norok ni form mo norok ni je demand draft tan mani norok 50 rupees ba 100 rupees je demand draft khaimani obo tai dong ni form fill up khlainai form ni ukologo norok ni joto document mark sheet VRTC norok ni ST rok abhai rok joto norok ni admit doc madam ni admit doc norok ni diploma ni joto mark sheet ba degree ni mark sheet dong norok form ni ukologo jeros subirdi ba pinap khairdi norok tai ajaga seller tested ruinai inga photo duita copy norok aja kaisa therdi form on dai kaisa angke pinap khai tondi saito ke inga omtike norok joma redi boro joma marnai ginani di joma marnai norok managing director Tripura State Electricity Corporation Limited Bidut Bobon North Bonmalipur Agartala West Tripura 799001 o address norok joma marnai o 10 tarik November ni simi solinai norok 4 tarik December ni bisingo saringni 5 ta jora norok joma rimanai inge norok ni application form norok ni email ID arpore mobile number norok jese kepono runani tapum different chong jese kepono marnai riya ke norok reject rok phangni mano ingam ge sini form friend chong norok ajaga manager grade 1 da grade 2 simi norok or sere de or photo thedi norok fill up hebedi norok ni jotto kai norok email ID mobile number email ID ready permanent edera nong joto qualification details o jaga fill up khai nai norok form ni logiwo norok nong ni joto documents tai demand draft no bo o jaga wo no ready pin up khalai ready ingam dike thangai norok joma ready ingar pore nong no email ba phone number tai norok ni written ni call khaijangnai ba email hojangnai norok no ke friends ong omong ke jara PTI rogo diploma khajarok ni bagai sujug kaham inga ngai degree khajarok diploma khajarok norok bagai abo friends ong asungno tesi jotrono hai hambai